Osnovna škola Savo Pejanović jedna je od najstarijih podgoričkih škola. Prošla je zaista dug put u obrazovnom sistemu. Sada je jedna od škola gdje roditelji najviše vole da upisuju svoju djecu, reklo bi se po nekim našim novinarskim saznanjima. U toku je upis đaka prvaka. Prvi put u ovoj školi od ove školske godine biće formirano i odjeljenje koje će pratiti nastavu na engleskom jeziku. Koji su to procenti? Kako sve to ide? Pitanja su na koje će nam odgovore ovog jutra dati Biljana Krivokapić je direktorica osnovne škole Savo Pejanović i učiteljica u pomenutoj školi Milica Stamatović. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro i vama. Direktorice, da prvo počnemo od vas. Savo Pejanović je škola koja broji, ako se ne varam, nešto oko više od 500. 560 učenika, da. Impozantan broj. Pa za mene je jedan sjajna brojka. Komentari su različiti. Neko kaže to je mala škola, nije dovoljan broj učenika, a ne vidim razlog zašto bi neko tražio 2000 đaka da bi se računao kvalitet. Što manja brojka učenika, sigurno sam da možete da postignete mnogo bolje rezultate i da atmosfera u školi je mnogo kvalitetnija. Ono što je negdje, rekla bih, izazvalo nekako mešanja među građanima Podgorice jeste i ta neka priča da li će se škola rušiti ili se neće škola rušiti. Istina je da se u školi renovira, da vi radite, pravite tu neku atmosferu, posebno za đake prvake i ono što je negdje najaktuelnije, ja bih rekla, jeste i đačka biblioteka u kojoj će biti postavljeno više od 15.000 naslova. Da, upravo tako. Nas već neki duži niz godina bije taj glas da će se škola rušiti. Vjerujete li da evo i dalje ljudi dolaze ovih dana kako je upis, pa uđe onako sa malo strepnjom, jeli, pa nije strašno, nije tako kako kažu ljudi. Znači, glas je krenuo, škola će se rušiti i sad nikako da taj glas više sklonimo, znači da bude da je škola u sjajnom izdanju, da se renovira, da, kao što ste rekli, ovih dana imamo jako puno raznih akcija. Adaptirali smo sve učionice u školi. 16 učionica je renovirano, apsolutno. Čak smo ovih dana neki mobilijar renovirali. U toku je postavljanje biblioteke, zapravo taj centralni dio je završen. Sad se rade u holu neki prozori koji će, pošto ne možemo da stavimo, to je nevjerovatan broj knjiga koji mi imamo i popis kad bude znaćemo tačno koliko je određeni dio i stradao, ali nešto sa čim se svakako ćemo u budućem periodu i ponositi. Ja vjerujem da će biti i posjetilaca koji nisu naši, da dođu da vide sa čim mi to raspolažemo i koje je to blago o kom mi zapravo i pričamo. Ali ono što definitivno bih voljela da skrenem pažnju je da se škola nije u stanju u kakvom se priča ni govora o rušenju. Čak naprotiv, ovih dana krećemo neke nove projekte. U pitanju je adaptacija i dvorište ispred škole koje je škola dobila kroz projekat Mikro 20 u saradnji sa glavnim gradom. Tako da ćemo imati jedno predivno dvorište ispred škole koje će roditelji moći da koriste za čekanje svojih prvačića, uopšte i naravno druge djece. Kada govorimo, i upravo ste pomenuli prvačiće, u toku je upis. Kako ste zadovoljni? Pa, sad se vratim opet na onaj prvi dio. Zadovoljni, iz kog razloga? Nama je granica neka, da bismo ispunili neka svoje očekivanja, 3 odeljenja. Mi smo već sada došli na ta 3 odeljenja i znači ispunili smo sve. Ako bude 4, bit ćemo i tekako zadovoljni. Moram vam reći da su djeca sjajna. Znači svake godine, prošla godina je bila nevjerovatna, evo ove godine dolaze nova ekipa. Interesovanja ima također i za odjeljenje dvojezičnog od učiteljice Milice, što je i to dobra stvar. Nadam se da neće biti da neko ostane sa željom da želi u to odjeljenje, a da ne bude mogućnosti da bude, jer znate, mora se ispoštovati sve ostali kriterijumi koji su potrebni za formiranje jednog odjeljenja. Ali se nadam da će ovo biti samo početak, da ćemo i sljedeće godine uspjeti da animiramo neku od učiteljica da upravo ovo što je Milica uradila i ona napravi da bismo svake naredne godine imali po jednu učiteljicu sa ovom pričom. Milica, evo, direktorica je pomenula da će ove godine prvi put u osnovnoj školi Savo Pejanović biti odjeljenje koje će pratiti nastavu i na engleskom jeziku. O kojem procentu nastave
je riječ i da naši mališani, ako nas gledaju u ovom trenutku, a i roditelji, da znaju da su i učitelji morali da prođu neku određenu obuku. Da, naravno. To je zapravo jako važno da objasnimo. Kruži termin dvojezična nastava i onda se može stvoriti zabluda da je to na uštrb našeg jezika, što apsolutno nije tačno. Dvojezična nastava, engleski jezik jeste zastupljen, ali negdje oko 20-30%. Mi imamo obaveze prema nastavnom programu i ne obaveze, nego sa zadovoljstvom ispunjavamo. Međutim, engleski je negdje samo po meni jedan dobar dodatak. Način da se uvodi ta vrsta jezičke kulture i upotreba stranog jezika to je neizbežno. Živimo u takvom svetu gdje je engleski svuda oko nas i mislim da je to potpuno u redu da postoji u osnovnoj školi, iako oni imaju engleski jezik od prvog razreda i to. Ali ovo je, gdje je razlika? Suština je sljedeća, da je zastupljen u svim predmetima. I oni savladavaju nastavne sadržaje učeći engleski i uče engleski savladavajući određene nastavne sadržaje. Otprilike tako. Ali tu, ako se ne varam, je u pitanju i određena kreativnost nastavnika. Zapravo, učitelj određuje sam temu koja će možda biti interesantna djeci. Upravo to. Nije svaka tema zahvalna za predstavljanje na jeziku koji je većini djece potpuno stran, pogotovo pričamo o uzrastu od 6 godina, tako da je to vrlo osjetljivo. I negdje je tu velika sloboda, ali sa velikom slobodom dođe i velika odgovornost i teret na nastavniku. I onda je tu je da se izabere tema, da se izabere pristup. Naravno, mi smo na obuci dobili dosta interesantnih inputa, ideja, načina kako će se to realizovati. Tako da spremni smo i čekamo prvake. Možda nije pitanje za vas, ali evo, kao neko ko je prošao obuku, šta ako bude više djece koja se prijave da upravo prate nastavu na engleskom jeziku, a recimo taj broj bude manji od onoga koji je zadovoljavajući? U smislu da neko dijete izrazi želju, ali da opet ono sa druge strane nije spremno za taj vid nastave. Pa možda je bolje pitanje za direktoricu, ali kako, ne znam, svako je, znate zašto? Nastava je koncipirana tako da ne treba strahovati, nisu postavljena visoka očekivanja. Sad vi treba da dođete s nekim predznanjem, to nije Cambridge, mislim, nema potrebe zaista, jer su zahtevi prilagođeni uzrastu i sposobnostima. I u okviru jednog jedinog časa oni dobijaju različite zadatke koji su prilagođeni njihovom uzrastu, interesovanjima i sposobnostima. Tako da nema razloga apsolutno za brigu. Naravno, neće biti ni pod pritiskom ako neko nešto u datom trenutku nije savladao. Apsolutno, to ne želim da ta vrsta zablude i nedoumice bude. To je ono što smo htjeli upravo postići ovim, da ne bude... Upravo, da. To je način da se uči engleski kroz igru, na zabavan način i ne treba to nikako shvatiti kao još jednu obavezu na teret učenika. Obaveza je više za nastavnika, ali na to smo pristali. Da li ste spremni? Pa da, jesam, definitivno. Direktorice, kako vi ovako, evo krenuo je taj upis, pa roditelji kad pozovu ili kad dođu da upišu svoju djecu, kako izgleda ta zainteresovanost? Pa moram vam reći da sigurno prethodnih 10 dana od kako je krenuo upis, moja glavna uloga je, pored sve posla kojeg se bavim, da budem, mogu slobodno reći, kao hostesa. Da provedem roditelje kroz školu, da im objasnim koje su naše, šta mi to pružamo djeci. Imamo produženi boravak, znači za 3 razreda, prva 3 razreda. Djeca u okviru tog produženog boravka dobijaju ručak, naravno to je oduševljenje za sve roditelje, jer najveći je problem gdje ostaviti dijete, pošto naravno svi radimo. Zatim, kakve su nam učionice, koje su to vannastavne aktivnosti koje mi imamo u školi, koji programi raznorazni se sprovode. I negdje na taj način onako pošaljete jednu poruku roditeljima šta je to što Savo Pejanović školu čini možda drugačijom od ostalih škola. Sve su škole zapravo iste, radimo po istom programu i svi, naravno, nastavnici su jednako dobri u svim školama, tu nema dileme, ali negdje svaka škola ima mogućnost da da svoj neki lični pečat. Na koji način? Stvarajući možda određeni ambijent za učenike,
na osnovu onoga kako oni doživljavaju, stvarajući raznorazne projekte. U našoj školi imamo sovice, imamo prepoznajemo velike dok su male, gdje prepoznajemo raznorazne talente, pravimo klipove o njima, promovišemo ih na našim društvenim mrežama, kao što je vaš prethodni gost rekao, to je jako važno. Puno pažnje posvećujemo društvenim mrežama, sve što radimo u školi, da to bude i medijski ispraćeno, zapravo da šira javnost dobije sliku o nama, kakvi smo mi. Kad upisuje dijete roditelj u školu uopšte, dolazi u situaciju da povjeri dijete nekome i ko je taj kome će ga povjeriti, kako će on tu biti dočekan, hoće li ga paziti ili neće. Ima roditelja koji imaju nerealna očekivanja. U kom smislu? Da li je nešto idealno? Idealno ne postoji. Najveća greška koju roditelj, evo i sama sam roditelj pa mogu iz svog ugla reći, stvarati idealne uslove za dijete, to nije dobro. Znači, stvaramo realne uslove za djecu, znači da budu dio zajednice, da sarađuju sa ostatkom odeljenja i da jednostavno se uče svemu onome što ih život sutra očekuje. Znači, ne može roditelj sve složiti kako njegovom djetetu odgovara. Ja ću se usuditi i reći da osim što osnovna škola Savo Pejanović nudi fantastične uslove, a to smo i moje kolege i ja imali prilike da osjetimo i da vidimo, jeste i to da su upravo učitelji osnovne škole Savo Pejanović zapravo jedna vrsta i drugog roditelja, posebno učiteljice. One se postave prema djeci kao da su im majke. Ja malo bolje poznajem rad upravo učiteljice Vesne Damjanović, jer smo i pratili njena prethodna odeljenja i znamo da djeca prosto plaču petkom kad treba da idu kući. Da. I često je pitaju možemo li sa vama. Pa moram reći znači, da ove godine, kada je u pitanju prvi razred, imamo jednu nevjerovatno jaku ekipu učiteljica, da je na pitanje roditelja koju biste učiteljicu preporučili, jedino da ih biraju fizički ovako, ili neka plava ili tamna ili ovako. Pošto se tiče kvaliteta, znači nevjerovatan kadar i mislim da je to osnov glavni, jedan od stubova škole jesu zapravo učiteljice, jer one stvore sve ono što vi kasnije nadograđujete. Ja sam i sama nastavnik predmetne nastave od 5. razreda, počnem s informatikom i kad dođe djeca, kad dođu u 5. razred, vi već imate gotov proizvod. Samo nadograđujete to, ali učiteljice onaj rudarski dio posla odrade. Ove godine Milica, zaista Milica je jedna, naravno, od učiteljica, zatim Jelena Stojanović i Vesna Damjanović. Tako da imamo 3 različite učiteljice, a svaka fenomenalna na svoj način. Roditelji, opet to je onaj dio što vam kažem, roditelj pokušava negdje iz najbolje namjere da svom djetetu možda odabirom, da on odabere učiteljicu, možda neće učiniti dobro. Ja sam uvijek tu da psihološka PP služba zapravo, odnosno psiholog koji vrši inače testiranje djece, procijeni na osnovu djeteta, njegovih sposobnosti, mogućnosti, karaktera, uopšte koja učiteljica bi njemu odgovarala. To je taj dio posla koji mi negdje roditelji preskočimo u smislu meni se Milica sviđa, ono je super, ja bih kod Milice. A možda tom djetetu Milica uopšte neće odgovarati, možda bi mu više odgovarala Vesna. Ili Jelena, dajem primjer. Znači, sve su različite, ali su sve savršeni. I ako mogu što da kažem, definitivno, imala sam nedavno jedan razgovor u kancelariji sa jednom divnom damom i kaže njen prijatelj, bila je polemika, gdje će da se upiše škole, idem, kaže, u tu školu jer su učiteljice ove godine bolje. Ne, rekao, mogu da vam sad potpišem da ove godine definitivno imamo najbolji kadar učiteljica kada je u pitanju prvi razred. Jeste. Učiteljica Vesna je gostovala kod nas upravo povodom promocije njene knjige Portret učiteljice i nakon toga ja sam doživljavala da me ljudi zaustave na ulici da me pitaju ona učiteljica u kojoj je školi? Ja onda kažem Savo Pejanović. Jel ona vodi prvi razred? Ja u tom trenutku nisam znala da će ona biti i uvijek sam govorila zovnite školu pa pitajte. Jedino mogu to da vam kažem. Važno je upravo za djecu da dijete ima to povjerenje na samom početku, da bi ono i dalje nastavilo. Evo, učiteljica Milica će se njima malo pričati na engleskom. Da. Tako da je to još jedan izazov. Jeste, to je plan, da. Ali i pored toga, mnogo što Milica sad čeka. Milicu i sve njih čeka prvi razred. Pa ja ne znam, Milica, je li prvi razred
Ono, je li to nekakav kao plus? To je prvi razred je i privilegija, ali ne mogu da kažem kazna, ali ogromna obaveza. Zato što od šestogodišnjaka stvoriti odeljenje i prave đake je ozbiljan zahtev. Ali mi smo tome dorasli, spremni smo, tako da naše prvake čekamo. Ništa, vi ste spremni, Na engleskom ili ne, ali mi ćemo čekamo. negdje doći da to sve ispratimo. Hvala vam, dame, što ste bili naši gosti. Hvala vama. Hvala vama.